gagayam, kumusta kayo? Makablaawan kayo amin itinaragsak nga orasyo ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pagyamanak manan, tikanayo na pa ng subsubaybay, wano pa ng tartarabayo kadagiti amin nga uploads, to gayam yo. Abiyag ti tao at drama, kan manang biyanang at drama. Kaya ti tayong tengarudan danggan, ti part 29 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Baldo sa napod no nagan, tintay patangat ang idrama ita. Dir Manang Biyana, nalas ka no ti ugalik, kasta ti kanayon nga ibagani bakit ko kanyak, tangamin at dagagum ko. Kat ultimo dagiti anak ko, imotak ida. Katap na mawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Baldo lakay. Apay no itidtan ti tawid dagiti anak ta. Tapno adamot pagbiyagan da. Masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ka. Marigrigatan damot nga sa politika nanda. Ket basol da. Apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam lam namaan da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon da ti daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabtrabahon. Kabawilak at trabahuan, nga urawan kadwa. Ti kayat ko asawan, pag titinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mo ti maapay. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datati rumbeng amang sukay ka lagi jay. No saan da kumanakas asawa, di kadwata kumapay la ida dito'y balay. Ay, hanyan, tikas ta nga ugalim. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasan mo nga anak dagiti anak tayo tikas ta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagi jaywan no saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan tibagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung tibagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam to pa dagiti duwang anak ta. Ngamkasta pa'y lang tibagamay. Nagala sa panagpampanunaw. Nariga tagtaltalek susi. Basta dakkel di pamatik. Anasalisyanak ide. Ije na tayon akong pare. Ayagtal na ka. Tilalawlawatam. Manon adika dati napalabas. Ngam di mo pa'y lamapuna si ti panunot mo dahi nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin. Nga uray laklakayang kan. Ne, apay kasta tila nga yung nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay Jebalay. Apay, nagapa kayo manan kinitatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw, kanayon na nga isider ti kadat lalaki ka no, di ka bubingan mi pailaan. Di na pa'y lamapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan ka no saan na kayo aputot nga gabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay, kan bakit kayon? Yung day tapay lang ang tibagbaga na kada kayo. Huwag nga roda, isa masursurunak. Nga mawan kinapudno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang, di kay madanagan. Tanairwam kamin kinitatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmikin ni Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat di amayaw. Ngam no sumraw ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na, nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kastingar aramidan na. Isubli kong tay binulod ko ida bagasyaw manang Risa. Apay, adan bagasyo, Jimmy. Agdan manang. Inggatang ko tay naglakwak iti mais amulam eh. Alangarod, apag iso. Maibibos magtantay bagas mi ading ko. Hay, nagdiriga lagat ti kastoy abiyag tayo manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot maila ko. Nagbasit ti mulmulaan mi alote da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma.
Ngum awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito lugar tayo. Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Ay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita jay daga. Baybayan talagtan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pakibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apasat ti panaglakay na ti kasding ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabanlog met ti agarado. Kahit kabalampay. Ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak ta kan di asawa ni Manang na. Ay saan? Aging gat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublak jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damod tapno madanday ti sanikwa. Baldaw. Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagijaraga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti nadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ko na Tatinultulungan kamot idi nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. At ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay di kasi kalawa ti daga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaan nga alaan ti tawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, o sigurado aputot ko ita. Kahit aking putot ko makadakwada no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon. Kadyay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartikan. Tagayam, adda sa balya plano na. Plano yung adwa. Tano na bartig akon. Gundawayan yung matan tagaramid iti saan amay parbang. Nagrugit at talaga ti panunot mo alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didi ka pa ilang. Mapakawan kamot kat nuaklo ng tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi dyan nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ang pailaputot mo idakat imala dalaunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Tidak kalamatam. Kanti lugpap nga gungmaw. Ni, uyawan naksamat susi. Saan ka nga uyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang arudag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday tau galem, inananusan ka. Nagbalin na ka na punong asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dagi dyan lapayag da. Nagdadakay. Nagdakkel tilapayag dahil di kumpare. Iso timalaandasan na siya. Diyan mukhang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang matyaglutlutoy di kusina. Uy, tapi manaw manan ni balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Sumanao ka naman ni tatang. Iso pinanawan na. Apay mga minakas di ni tatang mo. Tilay sidsidir na ka ni nanang. Kanasingpo mo ni nanang. Jackpot siya na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, nga ron Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kas giant style na. Pudno nagagayt. Kanang saan anabisyo. Di na pa'y kabilan din namin. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbak-bakit na ti pa nagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Uy, nga ron Iso nga adayo, tirik namin kinitata. Naunod, ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Pasitla kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na, ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom dahil nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga, pati anak na, imutan na, gapo iti kinakamrod na. Ay, jak amoy ti tayo dya bayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng.
No idi kapigpig saan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigata nun. Kimutong pa'y nga rodon. Kunak nga rod nga itad nan titawid dagiti anak may. Tanda mo lat tamabati para kada kami ngam di na kayat. Wen nga rod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigregatan da. Takasano, awan mo't daga asukayin da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, diya ka mo nga rod no kasano ti pamay akamang kumbinserita sa wakading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay naimbaga kamin dagitan, nga mawanlat ta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Yung kwarta ti problema. Awan aramatet. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga ti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kahit ko Kit no arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagaktokin nila kay ko. Taagkuyog kay itong agaplay. Dede. Ay sos, lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Ay niya nasapa, naladaw pa higit din Di nakmairining, kunak ariingin na kamasapa. Nasipngot pa'y laeng. Masapo lang marugya akong tagmula, tap numalpas ko dyan mulmula. Kamangang kapay Inton aldaw ton, sayang ti oras. Sige, babalaon. Nasakit man ang tityan ko Apay mo na ito'y atyan mo agkarasakay. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo namin dahi tapan na nga ni ti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko, barang makatsambata iti nangina presyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na nagkutungkan. Apay numanangdan kalangan iti kaduam agtrabaho di talon. Saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka itag trabaho, kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo tin ngagtrabaho. Nalakaak mo tin na mabanog. Kabailak mo kid nga oray si siya ngagtrabaho. Nalakalang na ita. Hello Jimmy, kumusta kan dita abroad? Masaya at tabakay. Naging Christmas ng disuldo mi kinibayaw. Ay kastaya, wow, kanasayat nga ron, ano kasta? Ang pauitak man ng mabigat bakal. Inkanto gumatang iti materialis. Agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayaaten lakay. Kamaujanan na, makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Kung bakal, ikararagtaan na salon at takanayon. Tapno napigsatan at ang trabaho. Nang runa kanya. Wen lakay, kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay logan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan nakunay para kada kayo, anak ko. Ti amok na rod kat agnanayon ti kinamaragrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti idudur as ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaad ko malatta ti kinapakumbabayo, anak ko Di ka ito ko magbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Rombeng lang agyaman da kanya. Nagijay nga anak mo susay. Tapay manan. Andaya in tulong mo kadakwada, iso din mo ras ti panagbiagda. No saan aga po kanya? Saan da ngagpursige ngagtrabaho? Imbag
Tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Nakaabroad da nga ta, no addadalaang dito nga gamgamulo iti daga. Ha? Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada, tapno agpursigi da nga agpabaknang. Kahit anyat planom iti sa nikwata ngay. Kaano nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabala na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Na, apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damutan, kabailan da na bayadan da ita. Uri ilaklakata ti preso na, tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga may sumulat ta ti ugaling. Agturay mo lat ta ti kinaagom mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangaroden. Tulong damutan akadataan nagandak da. Iso abayadan da, titawidon da aldaga kadata. Nalakalang, ti panangilakaw ititawid yo anak ko. Uray, i-half the price kon, tawam mo't sabsabali. Pasensya kayo na, no pabayadak titawidan nyo. Sana bali, tanapintasin ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan nyo. Adrapay ka no, nagatang yun adagayo. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray siyak tatang. At damot nagatang ko adaga. Ngam unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan nyo. Da kami laen tatulong yung matanggara kami. Tapno may patarimaan may mamut ti balay may. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tatang. Agpagatang tayon to iti materialis. Tay patarimaan yung ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay may. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid niyaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga rod, no kasta. Kahit itid mo nga rodan at idagatawid da, tabi nayadan dan samot tanday jay. Yak amo ano bayad da day jay, wano intadalaan. Tanya kumangay, siningir mo nga rod ida, di bayad da day jayan. Di da mo lamasang agamulun dya daga. Iso ahabang si Bibiyaga. Siya pala timang gamulo kadagi jay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rod amasango? Sayang no mabakante. Mula akpay Iso pa iti mapaglakwan tayo iti maimulay dya. Baknang da mo ilangan. Sandan ang pakan ano tagtrabaho iti daga. Tsaka mukhang ka, nagrigat ka kasarsarita. Di mo ti mabagbagaan. Padalusak tintero adaga tatamulak iti nateng. Anya, mula amamen, naglawa, kabalam nga raud. Wen, manangdanak iti uray maysa wano dua katulungak. O sarag ti kwarta nga intag dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, umutang Di ka lamabutang agutang-utang. Sana bali at mabayadan mo. Kadwag tagmula, tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tan Jimmy nulaan ni tatang, nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kidiya. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta dya mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Lakla kaya na diagbalbalew. Ay na, nagpinsama tang titudo bakal. Kasano na ito yan nga Anya nga ron nga kadabagyo na. Ay na, awanan dagiti mulak. Nadadahil dami na Kasano nga jay puuna. Sapay dakkel ti utang ko. Makamo ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi.
Nataramidan ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. Ah. Atlusan na madadal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jay kadaw. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak mo't ti kwarta. Awan pa'y nga road. Nabangkrap mo't jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kau no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa ila makabayad. Nasaysaya at lang nga idarum kan. Ay, kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan ba nga ron pagbayad, kumare? O di na dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta, paray. Yeah. Awan na ramidak no di tinagtungpal iti kayat tinakautanga. Mabainak met ngaminan nga umasidag kadagiti anak ko. Gapoy iti nararamid ko iti kalabas. Awan met la tinagmamaayan ti inagumak adaga. Tay niinot met la na ilaklako. Ta pinagpapaagas ko ta nakaptanak itagduduma a sakit. Kat ado a leksyon tinaadal ko iti daytoy a kapadasak. Kataging gangarudan titoy, to'y gayam mo, baldo. Alaga gayam, di taan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para iti script ko niti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless iti tunggal maysa. Hello manan, kada kayo amin, manipod kani Kabsat Paula, sana po na nagantintay idarama ita. Ngam sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ken makablaawan matan, da Rodrigo Garcia, Daisy Garcia from Samantha Faith Garcia. From Muñoz West, Rojas Isabela. Ni Glide de la Cruz, ken ni Edwin Calago. Kastimanti ko na ni Kabsat Paula. Dear manang biyanang, ada kakaiso ng anak ko kat ada natalged at trabaho na. Tunggalag sweldo siyak ti pangtadan na iti sweldo na tawan pay mat ngamin asawa na. Nairwa makitikas tang estilo ti panagbiag mi iti anak ko. Iso na ikawaak iti imbaga na nga adan nobya na kat kayat nan ti mga asawa. Numabalin jak kayat takasanon ti sweldo na no adanton asawa na. Ta sigurado asanton na siyak ti pangtadan na. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan danay. Mga sawa ka na talaga. Ubing ka pa'y mo't ititawon mo at renta. Ngumapay ay ang aganat ka mga asawa anak ko. Lumakaya ko, niti kas tatawin ko nanang. Kahit kumutin ti madan iti bugod ko a pamilya. Nay, di kagsangit ananang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka nanak ko. Apay adiyo kayat ang mga sawak nanang. Apay, diyo kayat ti madan po ko. Kayat ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet, di agbalin ang manugang yo. Uho, nga ta. Ang mga noagin sisingpet laang. Kan may sa istambay mag. Awan trabaho na. Jay ko mga minpadam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling, ti trabaho na nanang. Awan latamok dita. Kampay idilaang mata. Tapno mako na nga dapag sapulan na. Ngam kinapudno na gayam. Kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang, Ay, uray di ka kumamangas asawa anak ko. Awan ka dwa kun ano mga asawa kan. di kay ka di madanagan. Ta saan da kayo apanawan dito'y balay? Promise anak ko. Dito'y kayo nga agnaed it agbalin nga asawa. Uy, nanang. Promise. No kasta, ijayan balayo ti pagyananta, dane?
Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang, takaasimot Emma. Nagpakpakaasing amin at di ta panawan. So nga ijay pa'y balay ti pagnaudan ta. Wan ano iso? Si kati matungpal ta si kamat ti lalaki. No siya kakapaspasurtak langgang ka. Agyaman ak Emma, saan ka narigat akasarsarita? Wanda na talaga akas ta tagasawa. Masapol nga agkasundo ta, tapno maiwasan ta taga pa. Wan Emma, katagyaman ak, taman nakaawat ka nga asawa. Nay, agluluto kay magkaya man nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbes nga ilutwam iti kanon na di anak ko. Saan mo? Ay, sorry nanang. Ngam, nasapa pa'y magkidi ah. Anya anasapa, lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dito. Taidadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amala daw ngagtrabaho. Ay, siya ko nanang. Ay saanin? Siya akong tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturong. Ta siya ti mga sikaso iti anak ko, Emma. Saan ako na makaturong nanang? Aglabak lang arudan ah. Jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas mi nga gina. Agwalisak pa nga na nanang. Ay saanin? Siyakton ti agwalis no madamdama. Ingka kidi agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pen. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, ah? Ha? Ay, ni. Saan mo to na nanang? Ato yan ti kape, manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanum. Wan? Ay na, baybayaan nyo na ni Emma ti mga ramid kadagita nanang. Agina na kayo kitday. Baybay anak ka dila ang anak ko. Pagrebengag, kan pakaragsakak ti mang serbikan ka nga anak ko. Bayam ajay asawam ti aginan na. Tamadlaw mo't asaan ang nairuwam iti trabaho. Nairuwam ni Emma iti trabaho. Nagagut day jay nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko, wan? Pakaragsakak day to, ingar aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa man nagayaytawan nanang. Tanay nakataptapok mo tan. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Sakton timang punas ka dagijay. Anyalangan nga teramidak dito balay nanang. Paritan dak mga gubra dito eh. Kasano nga matulungan kayaw. Ultima agwalis, di yung makaya nga agwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka kidi maturog. No di ka makaturog. Ingka agsik kawil nga agbuyay ti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko. Na nakairuamak ti kasta. Ay uwang nga roda, makamu kayo nanang. Uray kasano tayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kayo mag. Ay talagang agungutak no agpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaom jay dakkel apayabyab, taagpayabyab kang agtugaw. Agsenyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, apayasan mo akadwa di asawam. Anagawid dito'y balay nga anak ko. Wala ta, da trabaho na. Awang mamarami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang ijay. Makabanog mo tagsik kawil lokwa. Ang niya, apay, magsiksik kawin lang, tararamida mo dyan balay na katungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Kat, saan mo ta kaya tiya balayan yung agtrabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak. Kuna na mga agsikawilak kanu lang iji salas nga agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya? Oh, imposible mo dahi na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro diya balayan nyo, ah. Iso di nakpagtrabahuan. Naimposwan mo lang at atikas tiyang aramidan na. Amangan mo no, tis-tistingan na ka lang. Ape kumatistingan na, pailang kasawa na kung diyan na. Amom lang nga ya. Ay naima. Uri kas dyan ti bagbagan ni abalayan kin ka. Agdisnodo ka latang agtrabaho.
tumulong kay ti trabaho, ijay. Takababay, nagtugtugaw ka lang, ijay. Di nangarog kaya ngagtrabaho akmat. Iliblibas kundo petagwalis no na duma. Kaya nang ngamin dya balayan nyo tatang. Manmanutikas dya katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamang magtagwalwalis dito parangan yawn. Kalkalpas mo sala naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, wun man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramid kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan ang muna day di at trabaho. Agbuya iti TV kan ag cellphone laeng ti trabaho na dito. Na, apay ngay. Sadot ay di manugang mo kumaray. Ay, perme. Super sadot. Iso siguro ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, oo na yan. Kasi mangarod ni Dani nga anak mo no nakatumpong iti sadot nga asawa. Huwag nga rod mare. Iso asya kun ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin mare. Agluto, aginaw, agdalos kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam adi manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Oray saan abagaan. Agdisnudo at umulong. Ngam saan mat, boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, aday jay salas ngagboy-boy iti TV. Uraing kasiripon mare. Nakasikawil ijay, nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Ay, no siyak takin manugang kunkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan, nasing petak ngamin akatugangan. Iso ajak at apaan di manugang ko. Nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan. Anyan ti masidalanan? Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nag-imasay. Kahit ayan nga ijay manugang nyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Kat ado ti kinan na. Kastaya, aywan na. Apay nga adiyo pagtrabaho ni Emma dito'y balay. Baybayaan nyo nga agtrabaho. Tapno aw matulungan na kayo. Ay nadya kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti rignam. Ngam nadlaw ko ngamin, asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasinsinan amin at trabaho na. Iso asyaklatan ti mga ramid kadagita. Ken nadlaw ko, talaga nga dasad-sadot na anak ko. Ha? Mangan takit din. Mangan tulatan di asawam numabisin. Nagswildo kan danay. Naibusan ti karga ti Rafe. On bakit? Mabit lang. Mabit lang, Dani. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo day ta. Amo mema. Siyak ti mga aramid iti pagrubungam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dani. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mang lablaba. Iso asyak nga rod ti adaan karbungan amang igem. Wano pang tadan na iti sweldo na. Nanang, agudwa kayo lang kini Emma iti suldo. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom Dani. No asino tagrigrig at ang mga asikasukan ka, iso ti pangtadam iti sweldom. Ha? Siyak to, tagpalingke, taamok dagitigat-gata nga kanak ko. Tano ni Emma, ang mga nudi na maibudget ang naimbag ti kwarta. Madlaw ngamin, agastadura. Ha? Kantap no ibagakan ka, anya, Emma. Idi baro pa ito'y anak ko. Talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwartakan ka. Ha? Apay nga yakas dyan mo tanti bagbagan ni nanang danay. Ala, paspasin siya amnat ako man ni Nanang. Di mo ko matutupan. Tapnusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito iniinot mo ta na makitkitak. Wano mamamwak tagpay sunga ugali ni nanang mo. Plastik magayam. Ingrata pay. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabaho ak dito balay.
Gaya man da sa bali plano na. Kat si Kamat, apay nga ngayon mo amin nga swildom kang kuana. Ala. Sana bali. Ano sumarunong agsweldo akmanan? Bingayek to nasigod ti sweldo. Tapag bingayan nun to. Syakit di ko matinumero una pang tadamit ti swildom tasyak ti asawam. Apay nga makising-singit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni Nanang Emma. Apay akasta ka itandan eh. Saan ka mo't asigod akasta Awan mo't apulos reklamom, nuited mo kanyak iditi sweldom. Nanang, Apay, sugsugsugan na kadya asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mo't tan. Nanang, sa bali iti baruak, sa bali itan. Adan asawak, isorum bangla ati asawak, ti bangigam iti swildok. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto. Aginaw, mangisagana iti kanam. Pagdigos mo, pagsukatam, kanamin nun. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tedam iti sweldo manak ko. Nanang, Papanawam lang ti asawam do kasta ti ugali na. Re-rebook lang da ita babae iti relasyon tanga agina. ibaga may di asawam, talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta, at na makibibang ka na kayong agasawa. Nagmadingarot ti ugali tayo nga balayan nyo. Isu gayam nga ipili na trabahon dagiti trabaho kay Jay. Agpakitang gilas gayam ko nila kay ikaw. Tapno iso ti pangtadan ni Dani iti sweldo na. Aha, bulok nga style. Padasim lat nga isingasing kinidani timbagak. Masaya-saya at nulumasin kayo niti pagnadan. Tapno marami dyo ti kakayat yaw. Narigat no at nakabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapatpatag da itang asawam ngam siyak nga inam. Agasam da ita, panawan nakpay gayaman kapoy ti da ita babae. Masaya-saya at nulumasin kami. Tapno ang mumi, ti addaken awan kada kami nanang. Kasano ang ngarudan no panawan da kon. Di kay madanagan, taykan kayo iti pangrugyan nyo. Ag-business kayo. Makamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno adda pangalaan nyo iti pagbyagyo. Anya, Kundi kay matanagan. Ta, kanayo nagtutimang sarong karkada kayo diti balay. sige ngarud Manuaya titid mo apagpuunak. Nayunam ngarud tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya. Kwa, uray sari-sari isturlatan Kan aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas kan ikan kas katakarne. Mayat dito'y sango ti balay, tadaalan dito'y. Kan ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatang. Sige, matungpal ti kayat yaw nanang. Hay, nagpintas kan, Paula? Ha? Ay sus, apay apawla kun ko ng matlatan kanyak si Kaprimo. Uy, tanabayagan nga agayatakin ka, Paula. Ha? Agtal na ka man. Di nakpaglulukwan si Kaprimo. Saan man? Inlimod ko ti panagayat ko king ka, Paula. Agtal na ka man. Labas-labasan nakla idi. Di naktupay pampansinan idi. Sa itataadan istor ko apag tagilako. Saka kundi aram kanyak. Daytoy samat istor ko ti almanang primo. Eh, saan mo ta? Nagalas mo ti pagkitkita am kanya akong, Paula. Basta, agayatakin ka. Sapay ko nga, tada ti pan na kaikarit di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay, Di may papan ka ni Nanang kan ni Prima kalugaran niyaw. ha? Apa ni Primo Emma? Agar-aram sa kano ka ni Nanang. Katkasla ko na nga inaklon kano ni Nanang kagab-kabalaydan. Anya? Kat isoda kano tagbambantay di istor ni Nanang. Anya? Ni. Kasano ko maana pasamak ti kasta? Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni Primo ni Nanang. Ingkanto damagan anog pa iso. Tapno mapanagnagam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat ko nga aramidan, Dani. Kasapulak ti kadwa, tapi nanawan dak nga rudon. Iso nga inaklon ko ni Primo. Nanang,
Sigurado kayo nga ayatan na kayo ni Primo. Wan, inaram na nga rod no di na kay ayatan. Mala, makamu kayo nga ron na. Ngamsapay ko ma, tagnanayon ti kinaragsakyo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni Primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo nanang. Dahito lang ti kita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no adda maitid mo kanya. Ha, Apay no, inka dumawat ija anak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. sige nga rod. Mano ayati ka sa pulang, Primo. 5,000. Nga awan, uray 2,000 mo isaw. Panayunin yun ti dumawat iti kwarta nanang. At datingtad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumot la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Ha, Imbes na makatulong ko man ni Primo kala kayo. Saan? Tana inayon mo't apakpakanan yun. Ison sa amatan ti papapanan ti dawdawatan nyo akwarta nanang. ay isaan mo't Lading itag, ngam awan maited ko. Nagbalin ka nga minon nga imot. Manipod ng asawa ka. Imutak no imutak, ngam pasensya kayo. Noda maited ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo nanang. Anya, Ano kasta? Saan ka nakadawat iti kwarta? saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kuma. Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam kuma masakit ka. Saanan, mabain akon nga agkarasubli ijay balay da, Primo. No kastamot lang. Agsinatan. Ha, Ako magayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Anya pilaga pong agdinatangay. ay, talaga arumwaran ti kinapod no, Primo. Akwarta laang ti kinayat mo kanya. No may karim lakid di masuportara maamin ang kasapulak. Sige. Saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, Primo. Naumaakmatan kan ka. Tunggalag sao ka, kwarta, kwarta, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak, agubog iti kwarta. Eka, agsinatan nga roda na. Wan, sa anak ang mabutang. Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray ta kalugong mo, ibatim. Uray kukwa mong tabrit mo. Ala, agawid kan. Pinapanaw ko nga rod ni Primo tanauma akon iti ugali na. Noawan maitad ko akwarta kan kwa na apaan na. Katag kakasakita sarita ti isawsawang na kanya. Impamaysak ti panangasikaso kiti sari-sari store ko, katison ti pagtataudan ti pagbibiyag ko tamabainak maten nga masidag iti anak ko. Aklo na ka nagbalinak apadagsan idi iti anak ko, gapoy ti panang pupuwersak ken kwa na idi amang tadi ti kwarta kanya. Ngamitan na amiriskon dagijay abidot ko, kat nagbalbaliwakon. Lakastan, tigayem mo, Paula. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagaya, manipod ka ni Cab sa Telvira saan napunwa na tintay drama, amang nga ganyo ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dear Manang Biyanang, agpada kami iti inak nga dama ambisyosa na. Narigat lang amin ti panagbiag mi, awan balay mi, iso nga gababang kamilaan. Panaglako iti palaman ti pagsapulak, idi balasa nga. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Naibagam kanin kin ni Hilda tibilin ko. Noel, alpasen si Rantaw. Tinawaga kita. Nasayat nga rin no kasta. Ha, mabit man lang Noel. Apay ka di, sir. Isagtang mo matilugan. Kung sir, nakita mo dyan balasang analabsanta. Ha? Oo, sir. Apay ka di. Kaya't ko amam-am mo no asino dahi dyan babae. Mabit lang nga ron, sir.
Tayatras ko tilugan. Ano ti maray dayawanagan mo, miss? Ay, Elvira tinagan ko, sir. Sa dino ti papanam, Elvira. Ay, kwa, ag-awid akon. Sa dino ti pagawidam aya. Ita lang, sir. Lumugan ka, ta itulod na ka. Ha? Ay, haanan? Kababain mat kada kayo. Isupay kidi nga pakataktakan nyo. Lumugan ka kinditan nakapudpudot. Narigat ti mahit stroke. Da kami ti makaammo amang itulod ken ka. Basta itudum no sa dino ti balayo ditoy. Ditoy matgayam ti balayo. Uwan, sir. Ay, sumra kayo at kape kayo, pay. Ang mga nuad da agunget. Ay, ninanang ko lang tikadwak ito, sir. Lukas ta, awan pa'y nobyo. Wano asawam. Awan, pay, sir. Nasayaat nga rod lukas ta. Ay, sumra kayo nga ron, pay, at kape kayo. Saanan? Alda nga minapatagalakad ko ita. Entun maminsan tulangan. Sige nga, Rod. Agyam anak manan iti panang ituludyo kanyak niya. Sino dyan ang ituludkan ka, anak ko? Sir Anton, matinangag ko nga nagan na. Diyan awag di driver. Nagpigkat mo ti panangkita na kan ka, anak ko. Kurso na na kan sama. Tila ibagbagayo manan. Katuan mo, kan madlaw abak ng dayjay. Ay sos, di mon paluspusan no agaram kan ka. Bak nang angam lakay mat. Uray lakay no baknang. Anyangay, inala na ka di ti numero ti cellphone mo. Haan mat nanang. Ay, sayang. Kasanungay ang maaram na ka, no awan mo't gayang pangkuntakan na kan ka. Isaganam tilugan, Noel. At napataga pa pananta. Ha? Sa dino, sir? Iti ayan de Elvira. Kursunadak na dya balasang. Kaya't kung armang, dumagas ta iti mol. Hinton madamdama. Tagumatangak iti pasarabok kinkwana. Naimbag nga oras mo, Elvira. At iti pasarabok kin ka. Ala, da kayo mat kayam, sir. Sumra kayo Agyaman ak, Elvira. Nakaumay kayo mat. Diretsahan kan, Elvira. Agayatak namin kan ka. Ah, Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kat nakarik na akong itinagpaidoma para kan ka. Ay ayatan ka. ha? Duwala ang alawas tinapalabas manipod nag-amam mo tayo, sir. Saan ka ngamin amapunas iti panunot ko? Iso ang nagdesisyon na nga umay dito balayo. Ha? Kat sapay ko ma, tadapan nakaikarikan ka, Elvira. Makatawanan nga agdatdaton ni Anton kan ka, anak ko. Anya ti planom aya. Ay, idi pa'y lang nga ibagbaga kanya na nga isardang nanti ag-aram kanyak. Ngam nagtangkan matjaulo na. Ammo manak ko. Di ka marigatan nga agtrabaho. No dayjay nga Anton ti pakiasawaam. Hanak matla nga may kasar ni Anton. Tahan pa'y nga anal dya kasar da iti asawa na. Di oray di na ka ikalaysa. Tinapatag kat mairanod kay ti kwarta na. Anyan to langan nga ti panunutan dagiti tattao. Ibagadan to na nga rupat kwarta. Ay na anak ko, bye-bye am ti sawon ti tao. Agpanunot ka. Daytan ti solusyon ti parikot ta. Di mo kumasayangan ti gundaway adimtangkan ka. Alan, anak ko, aklo namon. Makitan tulad tananang. Agyaman ak, Elvira. Inaklon nakmatlaangan. Ay ayatan ka unay. Ay, nini, ala, anak nga arakupan kababain ka dagiti aglablabas. Ay, pasensyakan. Maragsakan ak ngamin. Itata inaklon akon. Mabalin ka din. Nga agnaid kan ijay balay. Isardang mamatan ti panaglakom iti palaman. Hanmat nga mabalin nga panawak ni nanang ko. O di kulog mo ni nanang mo. Ay, mabalin aya. Wan,
Awan ti parikot kanyak. Agnaid kayon nga ginay di balay ko. Jak impagarup ang mga asawa manen ni Sir Anton. Napintas nga nga na hindi dyan Elvira manang Hilda. Napimpintas ngam tiim mo ng asawa ni Sir Anton? Uy, napudpudaw daw dyan. Amangan mo't no napo daw lang. Makitam daw, no umayda dito. Agnaid da kanumot iti mansyon ni Sir. Anya, San ka di na ibaga ni Sir Ginga? awan mo't nadakdakamat ni Sir Kanyak, Noel. Ama ano ibaganan to malaging kain to madamdama. Dakla unay ti balay tinubyo, manak ko. Nakitam ka di silid mo, nanang? Wan, ay na. Naglawa. Adda pa'y gayang babaunan na. Kunak tumot kan ka, anak ko. Awan pagbabawyaham no aklunum ni Anton. Mairanod ka iti kwartan ah. Kat oray mat si ka, nanang. May ranod ka mat lang. Ay wala. Tapno mapadasak mo ti agbyag akasladon niya. Sakbay amataya. Oh. Atoy, Elvira. Kwartam. Ne, nagadon nga dito nga kwarta. Agpasalon kayo kininanang mo. Ag-shopping kayo. Mangan kayo, Jerwar. Agindoy kayo mo ta. Tapno saan kay ama boring dito'y balay. Sige nga, Rod. Agpasalon kami man kanina ng inton bigat. Thank you, anya, Anton. Awan ti rumba nga pagyamanam. Tagasawatan. Kat saan lasi ka ti suportara. Agraman tinam. Kastak ti panagayat ko king ka Elvira. Agyaman nga talaga, Anton. Wow! Bagbagay mo matlaw na data kulay ti buhok mo, nanang. Agpaisaw. Wan nga, Rod. Aglang lang nga kayo matan nga teenager. Uray si kamot anak ko. Bagay mo ti unat abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Sa dino nga, Rod nga te, sumarono nga papanan tayo. Ado pa'y matikwarta kay toy. Agsaping ta. Kalpasan na, mangan ta itinginginaon a restaurant. Amoy ho ayang matag-order iti kasta. Nalakalaang dahita. Siyak ti makaamo. Sige nga, Rod. Gastosan tayo kay titiintad ni Anton nga kwarta. Wala, inted na garon. Dumawat kan tuki di kan kwa na numaibos anak ko. Ado ti kwarta na ijay. Ay, makabanog tag-shopping. Kayat mo ti Diyos, nanang. Ay, uwan man. Manang Hilda! Umay ka man pa itoy! Apay ka di, madam. Mayat matlaang ti maawagan iti madam, anak ka. Ay, tangiwatiw. Ni sir mo, ada ka di? Adda meeting da ijay opisina da, madam. Ay, kastaya. Adda ka di iparami jo, madam. Yalanda kami man iti Diyos. Day talaang. Wan, paspasam niya. Ay, tay man nalami isti iserve mo, Hilda. Una na. Sa dinutin na panan ni Elvira nanang. Adda ka numapan nagatangan ijay sentro, Anton. Nagpakuyog kin ni Noel a driver. Kanayon mo tantiro ruwarda gityan dwa. Di na payagpakada kanyak. Nakaturog ka kanungamin. Di da kayat amadisturbo ka. Basta makaturog ak. Gungawayan na mo tirumwar. Adda pa panantain ton madamdama, nanang. Sa dino. Mapanta makisugal. Ay, baknang kamutin anak ko. Mami man matiyawag mo kanya. Ha? Sige, mami. Kasta, may mayat no mami tiyawag mo kanya. Anya nga oras nga agrubat tangay. Inton madamdaman, mami. No makapalpata. Okay, maturog ak pa'y ngarod. Ibagam iti babaunan, tainawan nan tinanganan ta. Manang Hilda! Apay ka di, ma'am. Umay morno sa nandato na nganan me. Nalpas kami nga nangan. Sa
Sa dito tinagapan nyo kininanang mo itay, Elvira. Ay kwa, itala ang karo ba, Anton? Ibagam ti podno kanyak. Dakla kwarta ti mapukpukaw. Ay, pasensya ka na. Kinisayak nga ti kwarta iti drawer mo. Nagos-osaram iti kwarta aya. Kurangam pa'y lakad iti itad kukin ka. Ay, kwa, pinadas mi lang ti nagsugal kay ninanang ko. Anya, Pasensya ka na, Anton. di kay kumagsaysayang iti kwarta. Ngamin, saan nga itagnanayong kat napigsa ti negosyo? Naimbag ko manumakan lang ti pangigatangan nyo. Wen, Anton, hanan nga maulit dayjay. Anya timbaga ni Anton kun ka anak ko. Nagungot ka de. Haan matkit di, mami. Basta ko na nga isardang takanon ta agsugal. Na, isungarod mo't tiliw-liw ata. Ni, apa nga bigla nga maulawak matanan. Ni, apa yan? Agan ano ka anak ko? Tsaka mo, kan makabakbak warak matan. Ay, apay ngay. Wano, masikog ka. Hangko nga mo, mami. Ngam, hanak kami nga nagbinulan. Anya, maala, agida ka pailaan. Taibaon ko ni Hilda gumatang iti pregnancy test. Ang mga nuada na po ko, kanak ko. Anya nga iti resulta ti pregnancy test mo, anak ko. Positive ka de. Uwan, mami. Ay, wow! Adamot lang ang ti anak yukin ni Anton. Ay, mami. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Kaslasan ka naragsak. Di ka di maragsakan. Tamaadaan kayon tonkin ni Anton iti anak. Katkasaanon ngay no. Hoy! Ibagamkit din adagos ken Anton ti may papan iti sikug mo. Sigurado ang maragsakan dayjay. Wano saan? Siya kong ti mangibagaken kwa na. Masikugan ni Elvira, Anton. Anya, kasano na pasamak da ita? Ne, apay kasta ti reaksyon mo, Anton. Apay, saan ka maragsakan? Tandan ton anak yo ken ni Elvira. Nay, napauli magkamad. Kuyugan tayon to ti anak yo. Gagpa-check up inton bigat. Tapno makasigurado tayo. Wan, Anton. Purnugayam, pamasikog ka, Elvira. Uwan, Anton? Adanton anak ta? Ay, ala, agawid tayon. Sumaruno kayon to ni Jakotche. Ni, Na, apay ngay akas jay ti jarje asawa manak ko. Kaslasaan mo't anaragsa. hangko nga amo ah. Ngam, kasjay siguro matiit sura na ano naragsak. Baka baliktad. Anton, honey. Apay ngay nga naululi makamatan. Hangka nga matagtagari manipod na amo ang mga masikugak. Hangka pa yun nga makisango kanya may ngamangan. Mala, maturog tan. Payat kunda ginana. Anda ka di basol ko kanyam, Anton? Maturog tan, kunak. Tarabiin. Sir Anton, nakaululi kayo man nandito'y terasa. Anyat pampanunutan nyo. Madlaw ngamin anaunag ti pampanunutan nyo. Ay, hindi ako mapagsusurot. Di mapampanunot ko, Hilda. Diyo kumakunaan aman nakibiyangak launay, sir. Ngam, ti ka di may papan iti panagsikog ni Ma'am Elvira ti pampanunutan nyo. Amok ngamin ti sitwasyon nyo, sir. Tana ibagayon kada kami kin ni Noel a driver, ti may papan iti kinabaogyong. Ay, maburbur siya na, Hilda. Kasano ang napasamak ti kasjay? Kasano ang nagsikog ni Elvira? Kat mano a doktor, tinangibaga sa anak a makaputot. Sir, Sa anak a makaputot? Iso a pinanawan nak iday ti asawak.
Kasari tayo lang ni Ma'am Elvira, Kumprontarin nyo. Tapno malawlawagan ti panunot yo, sir. Oo. Kapay, yan aramid ni Elvira, ti kastoy kanyak. Kapay alino ko na. Kat, anya ngay ti plano yo ita, sir. Yak pa'y napapanawan ni Elvira dito'y balay. Urayag, kapakapas ngay sa kaakto ag desisyon. Lalaki timpas gay mo, anak ko. Uwan nga rod, nanang. Ay, awan ka di pa ni Anton. Awan pa'y mo. Diyak amo no umay. Mas daawak iti dayjay nga Anton. Kaslasaan mo't anaragsak anaadaan iti putot. Elvira? Ay, nakapasangay ka mag-gaya, ay. Ay, imbag man tayo maka, Noel. Kita am ni baby, oh. Naglok, nagwapo. Una raw. Ay, nakayayat. Noel, di mo lang nakita ni Sir mo nga Anton. Di na imbaga no umay ditaw eh. Kuha na. Masalot ka no, marumar. Iso asyak ti binaon na dito. Anya, ay unay mo't tanday di atao. Saan samot nga excited amang kita iti anak na. Mabalin ka din nga ubaan ni Bibi. Ay na, makauba akong diyo. Ne, apay nga ubaam. Amom ayati manguba iti ubeng si ka Noel. Apay akasla excited ka amang uba iti apo ko. Bye-bye anyo laang nanang. Mailiw ngamin ni Noel iti baby. Bayat ti panagdakkel ti ubeng, Elvira. Makitan, no asino at talaga ti kaing ingas na. Ha? Ay, una. Kaing ingas mo niya. Kaing ingas ni Noel at driver. Ha? Uy, anya ka din data nga ibagbagam, Anton. Mapagsisilpo kon ti amin, Elvira. Kanayon ti panagkuyog-yuy de. Tunggal maturugak no kasjay nga dak dito'y balay. Gundawayan nyo ti rumwar iti driver. Saan lanam na minsan. Namidwakan na mitlo. Namin ado. Adaras. Ako agpakpakuyugak lang. Ay, di ka nagtalintigan, Elvira. Awan pa managnag ko nga da relasyon nyo. Gamnapig sa teatap ko. Nabayagan ang nagparik na kanyak na ita. Kantap mo ibagakan ka. Sa anak ang makaputot. Isopin na nawan nak iti asawak. Tadyak may payan iti anak. Saan na may sa doktor, tinakadoktal iti na ita. Iso ibagam tagpaiso ka niya, Elvira. Asilo ti amati impas ngay mo. Si kamat nga talaga, Anton. Aklunam ti kinapod na. Unaw, ipadiin itis tayo tubig. Ha? Agsaga na kayo. Ibagam kin ni Noel. Na ikuyog tayo ang mapanagpadiin itis. Sorry, sir. Mailaw anak. Pakawalan nak ko ma. Ngam saanin ang masapol nga agpadiin itis tayo. Aklo na kung tagpaiso, sir. Nay ko. Traitor kayo ng agpadpada. Awan utang nyo na yung pag-anakam. Ala, ang impake kayo. Kat pumanaw kayo dito balay ko. Itamat lang. Daytoy ti balay mo, Noel. Una na. Nagbasit mo. Kalkalapaw pa'y. Anya mo daytoy. Awan mo't flooring to'y kalapaw mo. Dagamot to'y flooring mo. Isungol ti kabagalak na. Anusan tayo na. May mayatin ti kastoy. Ganti agabang kayo manayin. Nangina ti abang itan. Ay, si ka nga main, Elvira. Tilay nararamid mo nga main. Mayat lang nga ruden ti biyag mo iti sidong ni Anton. Ngam imampang kapay lang nga main. Uray ko manubak nang tinangiso katam ken ni Anton. Padamot ang mamirmiraot. Ay na, adaitan.
Aklunan tayo ka din ti kinapod no. Kanuray ta, ag inainayat kami kanin Noel. Ay na, jaklaam mo. Ay, awanon. Agbisin tayo no kastoy laang. Agsapulak man na iti pagtrabawak, nana. Hay, jak kabuti sawag. Jak makaanos iti kastoy apag naudan. Ay no, ma-stress ak. No, pitado. Kunak man no agsapul ka iti pagtrabahoam. Ay, Nga maarak sa matimaban mo sinapul manan. Abe nga nabarta ka manan, kasamlatan nga kan kanayon. pang liwag lang, iti parekot. Bakit? Inawis ng mga men, hindi kumpare. So, sana natulaw, ijay lakad kong agsapul iti trabaho. Anya? Di ka gungot, ay talang matmanin. Ay na, may ibusan di bagas tayo. Awan isaang tayon. Ngam awan pa lang ti trabaho. Uwan ka di ka madanagan. Siyak na makamu ka da kayo. Siyak ti makaamo kun kunam. Di tamat arak tin into naram. Reklamo ka mo da reklamo. Ano kaya mo, di siya nagsapul ito pagtrabuhan. Kasi kailangan timanggad. Ora Jainam, baga, nagsapul mo dito pagtrabuhan na. Abay, gaputa bakitan, saan ang nagtrabaho? Naglalayngan yun ngay! Nagtuo ka kiti sidong ti asawak kat saan mo ta nakaanos ti inak kat pimanaw simra kiti trabaho kas katulong iti maysa kadagiti kakanakan na. Nanayunan mo ti anak mi ken ni Noel kat iti nagbali na talo dagiti anak mi pimanaw ni Noel kat nangitaray iti sabali a babae. Gapo iti dayta nagkonsumisyon na kiti kasta unay. Kasla kayat konti sumuko iti dayda gundaway. Ngam pinanunot ko dagiti talo nga anak ko. Ingkarigatak nga rod ti bimangon kat nagabrodak kat imbatik dagiti anak ko iti inak. Kat kaasin na nakaurnungak kat iniinot ang nakabalay kami. Kat itaadan basita negosyok dito ilimi kat iso ti pagbibiyagan mi kadagiti talo nga anak ko. Alakastan, tikabsat mo nagayim mo, Elvira. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, matutudo manan ngal daw tayo amin. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kinikabsat ay misan napudno na gantintay ipatangatang ita. Ngam sakbay na hello mampay kini Jemari dita Hong Kong, Mary Grace dita California, kan Annalyn Galam. Kasi man ti kunani kabsat ay mi. Dear manang biyanang, dudwa kami ngagkabsat, ngam dakkel tinagdumaan mi. Nalaing, iji pagadalan ti kabsat ko, idin to tasyak kat nakulnat ti utak ko. Gaputa kanayon nga ado ti bagsak ko, kanayon nak nga ungtan ti inami, kan kanayon na nga ibaga amang ibabainak kano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni ti kolekyo. Angel anak ko. Nakaragragsakak. Naragsakak mat-ana nang. Ngamin, amok nga makalungaw tayon iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalan daklakit ni dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin na chismosa, syaklaang ti adda anak na nakaturpos. Agbalbalew kayo matan-ana nang niya. Han kayon nga mapmapan ije kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayo matan-angag tigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional na nang. Iso nga masapul nga profesional matantig garaw yo. Wun day talagayam. Pati panagbadbadok baliwak mo taon. Agbalinon disente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidak. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan ang makapasa ko na may? Una na, ado ti bagsak ko. Ay na, nagkulnat talaga ti utak mo. Mangibabain ka.
Nanang, kunak ngamin nga agsardeng kan nga giskwela, ngam ipilit mo mag bimakbakit kan ija iskwelaan. Ay, awanon, urayo mo, ti pa nagsinyor mo dita pagadalan, tagbakbakit kan dita. Promise, Nanang. Lalaingak at talagan no sumaruno. Ay, saanon, di mo latultuladan di kapsat mo, nakaturpusan iti kolehyo. Linumbaan na kan, ngam sika, adda ka pala iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngam siyak, Nanang. Iso nga rod ako nakngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, ang karadubli ka. Di kan aginrol, no sumaruno apa nagsasarag. Padasem ti aginrol, tadakas ka kanyak ay may. Nanang, nakastra ka ko niti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya dyan nag-applyak. Aya, wow! Nagmayatan anak ko. Kat, didakkel ti sweldom. Uwan, nanang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, may pangato pa iti sweldo. Ay na nagsayatan. Alang arod, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan ay may. Panaki-enroll manen. Jak agiskwelan, Uncle Pitong. Ha? Apay ngay? Saan akayat ni Nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble ak. Anya? Lalaingam to na ano sumaruno? Kastamot ti imbagak, Uncle. Ngam di nalatta kayat. Ado ngamin tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngamin titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan. Tapno makapasakan. Wan ko mga rod, Uncle. Ngam saan mo tan akayat ni Nanang nga agiskwela ak. Kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradublin tumulaang, dagsardeng laangan, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpusan, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sagundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa'y ti panagsinyor na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis? Agtagibalay laengen. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring mormanon na. Apay, nagsakit ka. Ay nasaan mare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak. Lik-lik-lik ngaminan ti makipulapol ka dagiti chismosa at tao. Tawaklas dagiti at tao. Ha? Never in my life ngay narapaap kong agbakbaketak at chismosa kan istambay. You know? Professional nga minan ti anak ko. Iso ang masapul at tanangak matan ti gargaraw ko. Sumuro tak iti kinaprofessional di anak ko. Ako, di na kami kaya takadwan, Maray. Exactly, Mare. Ngam di kayo madanagan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, Tasaan ako na makipulapul ka na kayo. Takababain mo't no makichischismisak pa'y lang. Kat profesyonalan di anak ko. Masapul nga iba inak di anak ko, Mare. Anya mat na dyan nga nakatugaw ko ijay jeep. Nagrugit jay bado na. Apay, asino aya di nakatugaw mo anak ko? Jaglakla ko itaramang nagang dud. Kang angot na jay lako na. Malaing ka nga rudag sukatin anak ko. Talabaak day tabadom. Ay, nabangsita ng dato uniform ko. Dapat mailasin ti pagluganan dagita nga aglaklako kadagiti mangup-upisin nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mo dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na, ginaw kan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wan, Nanang. Ala, Angelin kay Jayan. Tani ay may timakam mo dito yun. Talaga nga iso timang trabaho iti dayta at awan mo tararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano samtag ubra ito Tapmadamot maitulong mo. Nangag mo, timbaga ti kapsat mo, ay may. Wan, Nanang.
Laglagi pa ani Angel amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanen tayo, iso ti mangipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Iso nga agtulnog ka kenkwana. Pagsirbyan ta ti kabsat mo. Nawatam. Wan nanang. Amangan no adda amuyo at trabaho, Uncle. Isarrekdak man. Uray katulong no iso. Aguray ka. Ni Madam Olga matyag damdamag iti katulong. Inkanto ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala. Alaman nga rod, Uncle. Kayat ko ti agtrabaho. Mababain na kamin ijay balay. Taka na yun dak apangaganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko, tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni nanang kini Angel akabsat ko, Uncle. Iso ang mababain na. Ay, Wen, nadlaw ko matday tayo kabsat ko. Kanayon nakapayapabainan. Una yan day dyan nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko ti agtrabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, Uncle. Alang nga Rod, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa yan nakaala iti babaonan na. Papanam, ay may. Inak ang trabaho, nanang. Nagaplayak idikal man iti trabaho. Kat naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya trabaho tinaplayam. Agkatulong ak iji balay da Madam Olga, nanang. Anya, ay, di ka mangibabain ay may. Ha? Apay mo't, nanang. Nagkuna amapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot ay kapsat mo. Nagngato ti panagkit-kita da iti pamilya tayo. Di adalun di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man ako nakon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho, nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kayat ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo, nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Takababain. Diyak kasapulan ti tulong mo. Tabasit tumala ti sweldom ijay. Manumala ti sweldom amay dilig iti sweldo ti kapsat mo ngay. Barya na laeng at ti sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga Danubyo, ong tandak. Apay, asino tinubyo manak ko. Padamula ka di a profesional. Sa bali lang nga kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga road. Rumbeng la apadam la adi adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Angam, yam amom tumat kanyak Nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at araon. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto tay napintas abado ti isuot mo. Takababain no nagalas ti badong. Professional dyan nobyo na. Iso ang masapol adisenteta ang masangputan na dito'y balay No kasta? Adan nobyo ni Angel, nanang. Wan, pada na professional. Dakkel mo't lati sweldo na. Ay, mayat ang arod, nanang. Talaga amayat ngamsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak dayta. Sigurado atay padam mo lang awan adal na ti pagtinagam. Taawan mangayatken ka di adal. Uno saan, dagitay istambay ken nabisyo alalaki ti mangayatken ka. Angam uray di kan makiasawa. Tagrigat kan tulaeng. Uray ko ano napintas ka? Napimpintas mo lang nga adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang. Mala, rogya mong tagdalos. Kasan mo nga, Angel? Agkasarta ka din? Katsa ka man din do. Nonya ti pangadang mo paspasorotaklatan kanyam. Total, kayat nakalaunay ni nanang ko nga para kanyak. Sige nga Rod. Ibaga ka tagiti dadakkel ko. Tatulagan tayon, ti kalay sata. Nalpasan ti kasarti profesional nga anak mo maray.
pada na mailagay ma professional dyan na kasawaan na. Talangan mo't ajay istambay laang ti pagtinagan na, mare. Kasano laang ti biyagda no kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada da nga da trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Bumaknang daadagos tadakkel ti sweldo da. Ay ka nasaya at matatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay mga anak mo ngay. Talaga ka da saan nga agtuloy nga giskwila. Di mo man iramraman ni Aimee iti saritaan, mare. Dadaulam mo't timod ko. Nay, apay ngay ka anak mo maday jay maray. No di adal ti pagsasaritaan, di adal laeng. Di mo iramraman dagiti awan adal na. Ha? Dindo, marabyan na ngagawid niya. Tada papanan me. Papanan nyo manen. Kan asinong ti kakadwang. Kat as usual Dagay siya katrabahwak. Adag pa outing, mapan kami amin. Kanayon sa magtintao ting yun, Jel. Kanayon ka marabyan. Kan pasaray, di ka pa'y nagawid na duma. Saan nga bale? Tawan da kas nga raramidan me. Sige, mapan akong dindo. Uncle, ibagayo man kiniinsan garet tatulungan nak maka-abroad. Ay na, kana-kana. Narigat ti trabaho ya, bro. Kabailak day ta, uncle. Kayat ko ti aga-abroad tapno makaurnong akmat. Jak kayat nga agnanayo nakastuyak. At damot arapaap ko iti biyag, uncle. Katulong din san mo agaret ti ya, bro. Ngam, mayat ti sweldo ya. Iso na lang ta, narigat ti trabaho ya. Kabailak, uncle. Ngam, naibag no palubusan na katinam. Agpakadaak no di nakpalubusan, aglibasak. Ilimod ko ti panag-apply ko, uncle. Saan man atila aramidom si Aimee? Agabrod ka, kahit anyang iti trabaho mi jay. Agkuskos iti iniduro. Kabailak nga oray narigat at trabaho nanang. Di ka agabrod, tamangan no ilako da ka ijay. Sapay ignoranti ka, anyat amom gay. Naimbag ano makapasa ka iti interview. Ay, agsaysayang kala iti gastos kan panawon. Nanang, Maitad mat amin akasapulam dito'y balay. Libre ti kanam, sabon, badom, kanda dumapay. No anya ti imbaga, eso titong palam ay may. Ay na, sakti maranagan iti kastang aramidam kana-kana. tulungan da ko ma-uncle. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanya. Ta saan mat nga rod asuportado ti inak kanya. Awan na pintas ang masakbayak. No agtali na edak lang ang ijay balay. Alang araw, nakasaritak ni insan mo. Nakasagara mo't kidi amang tulong kin ka. Saan ako na naasagot na amin na magastos. Ngamya inam ti pampanunutag. Agungit laki di dayay. Di yun panunutan ni nanang uncle. Awan tun ti maaramidan na no adda akon ijay abroad. Magibabain at talaga dayjay akabsat mo. Agasam, naglibas anang ipagnay ti papeles na. Nagabroodun. Patbaybayan nyo agabrod. Imbag man ta naka-abroad katawan matamam mo na. Noon nga rod, nakalusot mo ti loka. Ay wan, no mawag di asawak ibagay yung nga jak imaidto niya. Papanamanin ay angel. Basta idalaang. Sige, mapanakon. Adda papanan may kadaga di katrabahwak. Naimbag man tay mawag ka, Aimee. Hello nanang. Pakawanan da kumano naglibas ka nag-abroad. Talaga anatangken ti ulom. Kat, anya trabahom dita para kuskos iti kasilyas. Wan ananang, takatulong ako nga rod ditoy. Ay wan, pawitan kayon to iti kwartayo. Ay sanon, manumula ti sweldom dita nga ikarkarit mong ay. Idulin mo kit di. Naimbag lang aramatem no bumakit ka. Sa ganaam ti panagbakit mo, tawan na ilupas mo. Saan kanto nga agpensyon? Eso nga agurnong ka iti usarem no kumapsot kan. At dapay mo't mabati ang sweldok nanang. Basta, jak pagtatakkunan ti basit a sweldom. Bye!
Sapay ko ma, tadi kan tumahuma kanya kinjen. Saan to nga pulos, Julius? Si kakit di baka makabiro ka iti kataabam kat isukat na kon. Saan to mo pasamak dito, honey? I love you. Aywan, dato ti bagbagam nga kwarta. Ah? 5,000. Ay na, agyaman na ka. Oh, nagsweldo ka din? Haan pay, ngamdya sa wakti nagsweldo. Kinisayak dyan intriga na nga sweldo na kanyak. Ikanak tumanan anog sweldo ka, honey. Wen, di ka mandanagan. Agawid ka di ita? Saan? Ta ipapastaman ng kadwa, Julius. Masaya at tadakan. Balang kantis. Ay, anay ko. Kaya nga nagkabil ka. Isugaya makanayon kakawan titi balay. Tadyay lalakim ti kasin sinarak mo. Anya nga lalaki nga ibagbagamat? Di kan makapaglibang. Tadda video nga in-forward kanyak. Tabnam mom. Ado ang mata, tinakasipot kan ka. Kapoy ti pa ng kabil mo kanyak. Sinaan kan. Sinaanak. Tapno din naamon ti lalakim kasta ka din. Basta agsinatan. Anak ko, pagsaritaan nyo iti nasaya at iti asawam ti problema yo. Di kay basta agsinalatan. Manja kon da nga dindo. Hankon nga kayat. Adan sa bali nga ay ayatak. Anya, ay sus, nagkasar kayo kinitindo anak ko. Di ka agaramid iti saan amay parbeng. Makauma da nga dindo. Bastahan ko nga kayat da jay. Ni Julius da ay ayatak. Nagsweldo ka na, honey? Umanani, dato ti kwartam Ay na. Agyaman na ka. Pasensya ka na, honey. Awan pa'y mo sa pula ka trabaho. Awan problema. Basta hanak nga sinsinaan atan eh. Sininaak di asawak gapukan yam. Sir, tiliwan niyo dagita doa. Isugay tatang sawa. Injan, nagato ang pulis. Ay, Dindo! Apay datoy! Di mo't nagsinatan! Ha! Kas tatirumbang iti kas kata kayo manangan lilaw. Awanan kayo iti bayan. Anya ngayon da ito yan nagbambanaga manak ko. Nakabalod ka matan. Awanan ba na dyan nga Dindo? Talaga nga nga maklon ti panagsinami. Iso nga pamuspusan na ti panakaibalot ko. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo, anak ko? Ti panaglalakim. Amom akasado ka. Ngam naglalaki ka. Buwan nga rod. Agpapabawi ak ngam naladawan. Adun, tinapukaw kanya. Ay, wan nga rod. Napukaw mo tinasingpot nga asawam. Napukaw mo pa ay tinapintas sa trabaho, anak ko. Kumusta kayo, Nanang? Ha? Ay, may anak ko. Ay na, simangpot kan. O, Nanang, Jack impakpakaan mo ti panagawid ko. Tapno masurpresa kayo. Ay na, anak ko. Pimintas ka Pimo daw ka. Kanlimukmag ka. Kat, kumusta kayon? Kastoy agmay-may salata anak ko. Tadamat nga rod ijay pagbaludan ti kapsat mo. Kasimot nga rod ni Manang Angel. Huwan nga rod anak ko. Awan pa'y makukwartan. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo, Nanang. Agyaban na kanak ko. Kat, kumusta ti trabaho ijay abroad? Pimanawa kun iti pagilyan ang nagkapuak, Nanang. Mapanak iti sabali a pagilyan. At dagayim ko amang tulong kanyak. Dakdakkel ka no ti sweldo ijay. Kastaya. Kat, agan-anad ka nga rod, anak ko. Pakawanan na kumaaymi. Ni, agsangit kayo matan. Ado tinagbasulakan ka, anak ko. Pakawanan na kuma. Tinagtagibasit ka nga, anak ko.
Ngamjakim pagarup, apumintas ti biyag mo ita. Ala, lipatin yun day tananang. Huston, di kayon agsangit. Sa anak mo't anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Tapat-pat gan kayo lat tananang. Da kayo iti kabsat ko. Kit ikarik, adi kay tubaybayan. Ipaay ko amin akasapulan nyo, nanang. Manipod din nagbalbaliwan ti inak kat napintasan ti panakilangan na kanya. Di ta nariknak ti pamatagnak kat agyamyamanak, taure kaskasano naragsakak, tasaan na nakasi ti sigod ti trato na kanya. Baya ti kadak dito abroad na kaurnungak kat adamutan na ipundar ko sa nikway di Pilipinas. Kan nakaipatakderak pa yan iti balay ko. Kan pinatarimaan ko ti sigod abalay mi. Alakastan, tigay mo ay mi. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dayta kapadasan ti maysa kabsat diti drama rayo.